إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsa mi, mga urip nu Allah, din na mapipinda gita no kapamagusaya saging kaiya at tauhid. So urip nu Allah nagi miya kapia-pia oras apugusar niya nun su umurian. Agian kuto oras asip kusar sagian kuto ikapaganada kapagnala si kukadnan Rabbul Alamin. Gi ashraful ulum wa ahammul muhimmat. Gin kaiya kapaganad si ko akidah tauhid. Kapaganada si ko ilmu, kakanala si ko Allah. Nagi mapuro ilmu. Gi pinaka-importante ko mga importante aging kaiya kapaganada si ko ilmu makapantag si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Iman tupman ayam min ini isumpat tano saging kutua di tano di kapangadi saging kutua tauhid. Naging kaiya petero na asyirku billah. Kapan aku tu si ko Allah. Si kumya nga iipos video tano na miya pamagusay tano aging kutua at tauhid. Na iman tupman na ayay ni pamagusay tano naging kaiya supa ka o tauhid. So Muslim na kinanglan na katawan yan susupa ka aging kutua tauhid. Yung kutua benar kapara inungutu kedega inungutu pengenala aging kutua supak aging kutua benar kaan ka kapananggila aging kutua supak iyan. Lagid pa mau tauhid na aya supak iyan naging kaiya amanan yan na asyirku billah. Na kinanglan na kasabutan tano aging kaiya beteron asyirk. Kaan tano kapananggila aging kaiya asyirku billah. Gi imiya kalala adusa si iku Allah subhanahu wa ta'ala aging kaiya kapanakuto si iku Allah. Gi dusa adi prila wallah si iku tao akapantaga nakapatay ama papadalam saging kaiya kapanakuto adan yan mataubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay akatero wallah si isa dalam Al-Quran natigin manai Inna Allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Matanas wallah subhanahu wa ta'ala na dinyan prilaan so pinakuturun na iprila yan so nganin asala kauro adusa si ikot tao akabayan. Saging kana na ayat tapitul wallah si isa suratun nisa ayat 48 na kesabutsan amatan asuka panakuto imiya kalala adusa. Kasatawaron kapantag kapatay na si isa alungan amori na did na manan yan na okay ubas kanyan real anu wallah kaya manaulalag na kitataps kanyan si iku naraka jahannam. Okay na sa mga padadusa ni prila utu wallah si isa alungan amori si iku tao akabayan akarilaan. Iniisipan ko Rasul sallallahu alaihi wasallam so Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na iniisiyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam wantun ay pinakamala adusa. Naya Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na sukabaluin ka si ikwallah sa sakot tuwa askan ni miyadan reka. Ging kutuwa ka adning ka kwallah kataguin ka kwallah sa sakot tuwa askan yan imiyadan reka. Naginan inya kalala adusa at tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ging kaiya kapada ko to si ikwallah mga urip wallah nagi miya kalala ka plalalim.
miya kalala kapanalimbut. Aya katur wallah inna syirka la zulmun azim. Mataan asu kapanakutu na kaplala limanan amya kalala. Kanderwakanan amya kalala. Kapanalimbutan amya kalala. Kagi ayad na siya limbutan utaw, ayad na pinderwaka anutaw, liyalimutaw na sukadnan Rabbul Alamin, sukabnar wallah agitu sukasimbaon, na orianian na si biyang kiringutaw si ikuya mananian na salakaw wallah aging kutwa simba, miulog sa aging kutwa kapanakuto, nagyutu itantud na malaa kaplalalim, malaa kapanalimbut. Mga urip ni wallah, mga bangsami, naging kaiyakapan ako to si Allah subhanahu wa ta'ala na ayam ananian ayam ini na sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghayrillah كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Ayap tero na kapanakuto na kaida ini mga urip no Allah. Panuntunan na isi sa akida. Agi kaketukawin kasi ko kapanakuto. So langon o manani naging tasarfu shay'in skaniyan so ka pakaanta pa ko shay apad ko mga klase simba. Ligayrillah si ko salako ko Allah. Paman naging ko tuwa simba shay gingutanganin apad si ko mga simba na sukapa kaanta paun kabang kiringaw kisuaswatan si iku salakaw kulla nagiti kapanakuto. Yuti maana kapanakuto. Kad dua lagi datigin ukan dua kapamangni na sukapa mangni na simbenan si iku Allah subhanahu wa ta'ala arukon pumamangni. Na sukabang kiringang kaun sukapa kaanta pang kaun si iku salakaw kulla kasalakaw piyamangnian ka. Si kami mang ni sa miyamang ni si iku miyamatay saging uta minilebeng sang uta kubur udi na si iku mga jin nganinsan pumangnian amigagay basalako ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto na kapan ako tutuwa masala si iku Allah udi na so adzabah kapanumbali ibarat si iku mga taganunok nganinsan na yung disuasuatan kasuka panumbali na simba si iku Allah na sadin sa panumbali anaka asala ko suuswatan ka kung kanaba para ko Allah nagyuto miulog ko kapan ako to wan nadr na gusto ka sumaya igira na ad na tao di sumaya saging ko ta mga arwak igiraw mga arwak umyamatay na kapan ako tuwanan wal istighatha na gusto ka pang nisatabang wal isti'ana na gusto ka pang nisaugup tabang bigayrillah si iku salakaw ko Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah si iku nganin adi niyang kagaga inunta na swallay pagkagagawan aya kasabutro na suka pamang ni sa ugup tabang si iku manusia kadn wala kagaganian na kepa kayo to asar ka ayamanan yan na kagaganian aguma katataling uma Giyan kutup man na kapumang ni nga sa tabang ugup ko kadn wala dinyan kagaga da apawirian sa iko ayaman na banyan magaga na ayaman na ulalag na gito'y kapanako to ibarat na si kami mang ni sa tabang si isaging kutuwa miyatay kung ta pamaarwak igiraw udi na saging kutuwa man yan na mga jin mga syaitan mga lunok narukon mi mang ni sa tabang na gina ni ayaman na ulalag na dikagaw kaadn wallah na niulog su taw si ko kapanakot to si Allah. Giya mga urip ni wallah mga bangsami pinanggilaan tan waging kaiya kapanakot to katantod na iko malaadusa si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga panabinabiyan na giira na idi pananggilaan lagid pa maging kaya katur wallah so Ibrahim alayhi salatu wassalam na pananggilaan niya naging kaya kapanakot to na din yan bandi pa mangning wallah ilidasun wallah sa kanya nagusto mga watayan kuurianon kebebedanon ayakatur wallah saging kaayakatur wallah pigilain tanong Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas kadnang kuatigyan na baluyang kaaging kaiyayingad abalintad gitu so ingad amakka
itu su masa akini begak niyan ruukum betanian su hajara su Ismail na kagi ko pumbaling su Ibrahim alaihi salatu wassalam na memang nisi ko Allah. Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah kad nang kuna baluyang kaging ka iya darpa tetakna lumilintad. Wajnubni na awatakungka lidas na kungka wabaniya na gusto mga watakan an na'budul asnam uba kami makasimba sa barahala. Mana su Ibrahim alaihi salam na panginian ko Allah ay lidas sun wallah siapun wallah pakawatan kanian wallah nagurak su mga buat niyan ubasiran makasimba sa barahala asalako ko barahala amanan niyan na misakutuiran si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kadnang ko na matanaging kaiya mga barahala na miya madagla tanto miya didagiran ko mga manusia. Kagiyo emanan yan na sa mga manusia na miya manimbasiran sa mga barang-barang ay manan na mga barahala. Ging kaiya asyirk mga bangsami na ayat ta'rif yan sa ging kaiyap bati ang tano apkilay niyo natigyan manai si isa lugar na ayam anan yan na al-ishraq gito suka pakatumpuk wal muqarana nagusuka pakasiring kita naginanim anan yan sa lugar ayam anan yan so asyirk al-ishraq al-muqarana namlagi-lagi danan sa maana si kubas sa Arab sip man ko syar'an agi tinudan tanurun aging kayam anan niya sa syar'an kagim anan niya si ikwagama na taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah skanian syirk na so kilagid nagka kusala ko Allah si Allah si kunganin asubus wallahi mapapanto kirkun ayam anan na si kunganin khasaisullah yung to mga espesyal ang mapapanto para busi ko Allah nasuka pang kaadning ka ko Allah sa sakot lagi di inilagi di ko Allah sa ging ko ta mga khasais lagi to ipetero na kapanakot to aya ka kasabuti ron na lagid pa masi ko tauhid ar-rububiyyah amyaloy tano suwallay miyangadin suwalay preriski, suwalay panguyag, agu pangimatay, agu ditendingan, agu kirku kadato. Na langon na khasa isullah, langon na mapapanto ay special asubus walay kirkun. Na upon ka kuwas sa anan na laini lagi di konsualla, pamana so kaadun wallah so manusia, o di na so nganinsan, jin na inilagi dika sa ging kutua aman na kapagagawa wallah tiagun ka sa power pamana pengimatay pemuno mambu udi na periski pupagapar na inilagi dika wallah na YouTube teruna kapan ako to masip mga tauhidullah uluhiyah na ibaratian na adna pia mga niya nag-asala ko Allah adna sinimbang ka-asala ko Allah naging ko to simba na khasa isa para butok wallahi iptulabus ikwallah nagyan ko to kiya bangkiring angon si iku sala ko Allah na inilagid ka si iku inilagid ka si ikwallah nagyuti ya balo ito kapanakot langon simba giyamanan yan na tinudan saya aman na balo yan niyo kaida panuntunan saging kaiyamanan yan na ilmu tauhid an kakatukawi so anto na ipetero na kapanakuto na tigin man na iya kullu ibadatin surifa ligayrillahi faqad fahuwa shirk so lang wan wayam anan yan na simba miatantuas kanyan na simba ini taling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam na suka bang kiringaon suka pakaan tapon so kisu asuat tanon si ikusala ko Allah na giyutoy emanan yan nakapan ako to na kaidanan na kinanglan na memories kanan apia emanan na memories ka sumanan yan ka para matanduka kapananggilan kay kapan ako to kullu ibadat langon mga simba surifa li ghairillah si pia ka antap kusala ko Allah ron ini suaswat
faqad asyrak, sabnar amya ka panakutusutaw. Sabnar amya ka panakutusutaw. Naging kaya ka panakuto na duti mana ika syirkun akbar agu syirkun asgar. Kapanakuto mala nagu kapanakuto maitu. Antu na imbida naging kaya kapanakuto mala nagu kapanakuto maitu. Nakata sumbidaan yan. So kapanakuto mala na mapakaliw niya sutaw si iko agama. Basta manggal bago tawagin kaya kapanakuto mala nasabdara miyada sukababalayo tawa muslim. Miya kaliw si iko agama niyan mimbalo ya musyrik kafir. So kapanakuto mala naketatap yan sutaw si iko naraka jahannam. O sutaw namatay si iko kapanakuto mala. Dan mataubat ko kapatay niyan. Naamanan niya natatap din si iko naraka jahannam. Kami batia tanong ang utakaturo, Allah di prilan wallah sutaw patay ko kapanakuto. Supanan ako to. Saging kay dunia. Oriyan niya namitubat si iko Allah. Nadapin raw tao kapatay. Napia ka taubat to Allah. Di tanong kukum amana dito kabaloy ba. Tatap ko naraka puntarim awal laging ko to taubat yan. Ikatulon na suka panakuto mala na kilang yan sulang wanugal buko manusia. Pamanangot to pinggil baka kumya pipira ragun no puong kapanakuto sa mala kapanakuto na mini tama naging kuto ay man mi ang teorya naging kuto mga amal ka pinggil baka si kumya kapipira ragun. So kapanakuto mala na kehalal yan so rugu o manusia. So niyaw manusia na kehalal abunun. So waman na tamo kaya na kepakayakuan na siyanan ko gobyerno Islam mga penggulimasan aging nga nakambuno ako tao naguayaman na niya na kaku ako tamo kiyan basta aso tao na pananakuto sa kapanakuto mala kanabas iko afrad batik o manisakat nabas iko individual na batik miyan ako to sigiraw nas kay bunuon o di nas kay ko tamo kiyan kay pananakuto di karkanan wayaman na sangan na gobyerno o Islam naginan iyamanan yan na kisugat ko tao apun ako to sa kapanakuto mala nagiyab man ang kapanakuto mayto na napaganay ron na sumakangalbog sa kapanakuto mayto na kanabas kaniyang pagkaliw si iko agama ugain na kanyan na padkumiya makalala adus sa aging kaya kapanakuto mayto. So kapanakuto mayto na kanaban yan ketatap sutaw si iko naraka jahannam. Pamana matay so manusia adanin mataubat aging kay mayto kapanakuto na kanaba ketatap ko naraka jahannam. Giyang kay kapanakuto mayto na kanaban yan kilang kanaban yan keentiyor so kaden din mga amal manusia. Amyan ako to. Ayabu kebinasan yan na so simba akya sulda naging kuto kapanakuto. Pamana dagdang kuto kasimba yang isimba yang kasaluhur namyan ako to kasi wala ka ini bilo yung akapaki ilailain yang apisu aswat na sufdir ka di mentay di ka disimba yang pipian ka kanilan mater o mapiya ka kasimba yang naging ko to kaya kinisa ko to nakakuwala sa gin ko to mas adi nga di kasimba yang sa inisa ko to nga sangot mga tao na syirkun asgaru to kapan ako to mayto na ayabu miya ilang miya binasa miya antiyor naging kuto sambo yang asya ugan kasangot kapan ako to mayto kanaba yan minirak su mga simbang ka miya pasad ka kumiya pipiragun kanaba data laging kuto kapan ako to mala kebinasan yan su langon no simbang ka langon ugalbok ka na miya binasan yan miya antiyor yan naging kapan ako to mayto na subusu kaya sa uganon subusu galbak kaya sa uganon naginan kapan ako to na mayto naknaban yan kanaba ginamang galbugot to naknaba kehalal surugu utaw gusto yung manan yan na tamukyan di ka pa kaya bunuon di ka pa kaya kuanan so tamukyan kagi kanaba malaka pa na ko to amang galbuk yan agi mangurip no Allah mapuntok abandingan tano sa aging kaya petero na asyirk si ko mga pdauras na pamagusayin tanubo aging kaya asyirkon akbar nagusyirkon asgar pangninta ko wala kaya ko ang tanong sa ndeuan aging kaya mapunto ka video tanong wassallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.